Upper Day Huri wo Ponghan Serong Rit Langso Baptist Church Amondoli Bronson Ingti Metang Hemalong Karlitang Bura Ingti mate Mastor achor Karlitang Kareso Teronpi lapen asopo Adakvamso Karlitang Moheson Ingti atumaphan Kachimo padopon Lason si Karlitang Bura Ingti mate Mastor amahang ke tek laki Parukrisir kebra ke thomaning kanse amahang nang tek pon lola pen alang li arong kachivoi laki kidam tang parukrisir kebra troksi kebra sirkep aningan si arong chivoi pon lo lapen achor Karlitang Kareso Teronpi sidami amahang ke tek laki kidam tang parukrisir kebra ingkoi aningan se amahang tek pon lola pen arong kachivoi laki surihini ratrok aningan se arong chivoi pon lo lapen asopo Adakvamso Karlitang Moheson Ingti amahang ke tek laki parukrisir kebra Trok kebra ki thomaning kan lapen alang li sitami arong ka chewoi laki parukris sir kebra trok sir kebra ki thomaning kan si arong chewoi ponlo lapen asomar bang kre ki thomdu bangso Kachimo Ajaimek along mai chupaim phupon laki singing ti pastor pen ajoksi mai charipon lapen Kachimo Ajaimek along mai phupen arnam ardom pon anparta akayala mo ki than lapen kapor hipon jiren terang kongchun bang Rit Langso Baptist Church pensi parjuponlo kedeng lang mate hemtun isi atumaphan kadom pilake kangbura rongpi dihin rimbang pen ahirjume hang piponlo akayalamo ke than pon mate thanbang Reverend Davidson Ingti abarim Executive Secretary Karbianglong Baptist Convention alang di pena joksi than pajirmi ponlo Aningi tipu thailong le nili tuiwa lingka aningi tipu boso ve lo sia somar do manta alang like kaita me chelana pa me ekdom cheporo bong asonsi de kaita ase hona yo ni da sia alang like chethe ta dingu cholo inkan chona kera chok analang like ne nili mumo he son ta me alang li ta me inut asodut am thik du monit da sia alang li ta ha MTB lo ta me office system sai hem chun ba kam da alang chera ba ngong ta alang li ye anam ye bathi a chethe ge gibya porang le si alang li by accident near hing ka alang li ke so ti the che olo so Kachimo dang nili katihon ne apo lapen ke ni hona ik Adakvam lo alang li tengophan ha Kachimo dang bangsa Ajaimek en pon kadu ka hilang ai tang on phat nili kristo amen pen kadom pp lo kadom nasil mong sai men tem pinang an najir kiding pen matha lo masame tem thipon thekhe aji ding la tame pini ante ala anam hini pe jok kadu we ni tem kit hek along anam hini na pidun si la bangsa kibi pon long kota jorole da school samar pe se pati bom lo anke school de than bom lo ana se api se Christian de nang do lo ase school da ro tha lo da dakachar dio samar se number 1 sing na rom ta la dak student se dak school kuriam tu lo ko put thewang ana tu ta hala non thewang LP school la sa la dak kachar dio so si dak school ro puam tu lo ta sona hak se monduli si ta sa non dumber 2 amonduli la sa dak pa sig dam ko pu believer church la sa dak pa sig dam lo News Report Karlitang Live